Ngiyabonga okwamanje. Ngicabanga ukuthi xa unamandla kodwa njengamanje abantu bakwaZulu Natal bavotela umkhonto wesizwe okusho ukuthi iKZN ayenza into right. Khona okunye yazi okungifikelayo. Okay, ake size la einambeni. Ake sithi ke mhlambe iyamrecalla uMbalishina iNFP iyamkhipha. Ebese ke sisala no 40 ke sonke. 40 ngala u40 ngala. Kuzogcina kwenzakalani? Besilokhu simile kungabikho ozo decide. Siyavota phela. Siqala phansi siyavota. Yevoti siqala phansi siyavotini. Lebiza ukhetho. Ngiyabonga. Siyavota phela. Kodwa ngibona sengathi kuzogcina kufika lapho. Asilwele nje ukuthi igazi lingachitheki. Imoya nje ayehle bafowethu. No nami lokho engikufisayo. Imoya nje ayehle. Yabo. Engingabangabikho happy ngakho ngalesi sikhathi sekungena amaphoyisa. Ilapho engingabangabikho happy khona. Ngiyabonga. Nakhona futhi lapho amaphoyisa awafunakala lapha ngaphakathi. Kodwa akusoyikhuluma ngelanga. Ake sinike laba abafuthi abanye. Ngoba abanye ngabantu bastile. Ntandosi. Ntandosi. Banumzana kunjani? Awunamandla. Kuyaphileka kodwa. Hayi siyaphila baba. Yeah, I'm neutral to this thing, guys, but I was watching all the event. I'm just neutral, but I'm just confused mina kuyo yonke lento eyenzakalayo ukubana why on a suddenly omnye afune enye into omnye afune enye into. Kukhona abafuna ilentuka i-secret ballot, but futhi kukhona futhi ne-public vote ebona uba wonke umuntu makavote abonakale. So ndibuza umbuzo mna ndizibuza umbuzo ongenampendulo okokubana ingaba mhlambi xa ngaba ikanti i-MK nayo isho ngale lentuka ngale ngolukhetho. Ndizibuza umbuzo ukuthi why bengavumi ukuthi makuvotwe public, because naba abantu babo bayababona i-numbers banazo. In fact if bane numbers ne-AFF ndiyibonile ngathi phayana ngakubo. I was not sure about this member National Freedom Party, but it was before like ukuthi izawube join MK. But now if kuvotwa public, because I think ngexesha lika President Jay-Z iye nama emotion lot of yebo. Asibambe mfowethu ngoba uthe ufuna uba neutral. Uthe ufuna uba neutral kodwa manje awusi neutral. I think mhlambe nawe ubonile indlela okwenzeke ngayo. But imibuzo yakho kodwa ayikhombisi ukuthi ubonile, ayikhombisi ukuthi uba neutral. Yeah. No, Qawe besendizama ukuthi bendigqibelezela ukuthi mina uba kuya ngokwami kufanele kuvele kuvotwe ngo-secret ballot, yabona, kwenzela ukuthi wonke umuntu onele, because kubonakala into yobana ngoku itoyitoyi lento of which ne-secret ballot ilento kisemthethweni. So as much kwenye indawo bekuye kwenzeke kuvotwe public, because sifuna i-moving, sifuna i-tract emuvayo, sifuna ukubona i-progress kulentuka kule parliament esibheka abantu abasikhulumelayo thina singama-ground forces. So bendifuna mna uba bekuthiwa mandize nombono bendizothi mna okay, because kune chaos eso now. To avoid this chaos, let us not call the police and everything. Let us go for ballot, because we all see ukuthi okay, you have numbers MK zakho, now you have numbers. Nikeza abantu ilungelo, umuntu odecidayo makadecide, whereby umzekelo if umuntu we-ANC udecide ukuba against ANC, shukuthi luluvo lwakhe lo, myeke enze yonto, kwenzeke ngendlela yokubonakala into obana okay nansi into, because sometimes ifana ne-relationship, uhlala nomuntu ucimba uyakuthanda kanti akakuthandi until something happened. So I think these things of vote, it's allowed ukuthi bantu xa besithi hayi asifuna ukwenza kanjena masenzeni kanje, noba babini umzekelo kukho into zokugalela masiyiforce sithi sizogalelana imali,
uthi wena makuvote wathi omnye hayi mina ndifuna ukugalelwa ngoDisemba andifuni ukuvota ni-end apha senimvumela because anifuni le nto ye-chaos nengxabano nentonto. So mna I put i-submission here yokuthi if it was me as a speaker or someone ebezoconvince advice abenzothi okay guys, let's give them what they want, because at the end of the day ngabo abanganeliseki beyi-MK ngento yenzakalayo. Asibenze bonele 100%. Uvela udedele zivubhuqa uhambe uyovula eyabhalot, because mina ngonibukele benithandazelo ngiqhwaba oh Thixo makwenziwe le ballot, because asifuni indaba yokuthiwa abantu barojiwe abanye abarojwanga. This ballot bekumele ukuthi isebenze enzele bakubonakala ukuthi nyani bonke abantu abakula legislature bayamsupporta noNtuli, okanye mhlambe abantu be-MK barongo nange-emotion yabo, kungaphinde kubekho into engathi ngama-hide and seek. Yiloo nto nditsho cause amabhalothi bekade senziwa amalentuka ama-emotional amavote outside ebesenziwa amanye ama-secret ebesenziwa depend situation. Lapho ingakho bendifuna ukufaka into ka-Jay-Z ukuthi eparliament besenzeka ezanto kudepende ukuthi kuyavunywa okanye akuvunywa ku-end up mara i-chaos kanje bingabikho. So mase kwi-chaos wena as a speaker you avoid lanto, you try by all means ukuthi makugqitywe lento niyenzayo. Kunangoku iphele kanjena ayiphelanga ngoku. That means you don't know ukuthi kuzokwenzakalani. Nikeza abantu i-platform, likeza abantu i-freedom. Anyone ofuna ukuba lixuku abe lixuku, ofuna ukuba neqiniso abe neqiniso, loyal abe loyal. Wena yiba professional njengo premier wase KZN which is uNtuli, yiba professional expect anything. Wena speaker don't defend anything. Andithi uthi abantu bakho baba kaNtuli bayi-41 okay votani ngezibonakaliseni secret wise. Nina nithi nifuna emotion of no confidence kuNtuli okay votani ngenani. Anything happen if bawinile you don't ask. Shukuthi lapha kuni ukhona bevele ngamthanda uNtuli but ezimele banikeze ilentuka laba bantu, because at the end of the day njengoba ndenza umzekelo ukuthi sihlele kuma relationship but siyayazi ukuthi andimthandi kakuhle lo muntu kodwa uhleli naye akakuthandi kakuhle kodwa uhleli because of some other reasons. You see yonto benifuna ukuyisubmit. Enkosi. Enkosi kakhulu Qonda Mandla, siyabulela nje kakhulu. Ngiyacela bafowethu kumuntu okhomentayo ne, if kuukuthi khona umuntu ola kwipaneli okhuluma into mhlawumbe ongayithandiyo, lento yobuhlanga ngicela nje leyo ungayifaki nje leyo. Umuntu une right yokusho afisa ukusho, kodwa ungalingi uthi mangabe umuntu ekhuluma uthi ayikhotha ngumZulu umthwala, leyo nto bafundi le entertain. Ngiyabonga kakhulu Andiswa ukuthi nje uqondise kahle lonto leyo. Umuntu akangene nje noma thu umuntu unguluphi uhlanga uma ekhuluma ungathi ukhuluma ngoba nakho uhlanga oluthize. Leyo bafundi leyo nje asi-entertain leyo. If ukuthi ungena kanjalo siyawudonsa ukhaphethe noma ngathiwa ubani ozobe ekhuluma lonto leyo. Ngiyabonga. Qaweni namandla ubani lo uthi Wise of Man. Yaphila baba. Okay. Akunawo amagama amaningi mina chief. Ngo-understand wami nokubuka wami lento eyenzakalayo la. Singama MK savota sasho sathi cha sifuna ukuyithatha izwe la KwaZulu-Natal, i-province yaKwaZulu-Natal ibe ngakuthina ama MK ngokuvota okwenzeka last year. So now into eyenziwa i-MK ngokufuna i-secret ballot ishilo yathi khona abantu asebenama threats vele ivikela labantu laba abebezovota nathi khona lapha kwi-legislation abavela manje engazuthi basayida nani nalaba ababusayo. Sinabantu la ekuyibona abafuna ukusiphusha. Ngeke siye lapha singayazi lanto esiyoyenza lapha. Ngeke siye lapha singayazi lanto ibisi right. Kukhona abantu abangekho happy even nokuba lapha balidwa uNtuli. Lento abayenzayo uspeaker le yokuthi manje engazi ukuthi uvela nje umuntu olawulwa imali, ukuthi singasho phela manje sithi uthengiwe ngendlela enza ngayo. Waye ngafuna ukuvikela abantu ekuyibona abakhulumayo bethi cha sifuna ukuya kwi-secret team. Laba abanye abangala ngeke bavele ngoba bazobe sebezi expose njengombani.
baqubile nabo bazama ukuvikela iy'ngane zabo, bazama ukuvikela imindeni yabo, ngoba phela le politiki ayisekho fair, sekukubulalana. Uma ungahambisani nami ngiyakubulala, uma uhambisana nami mhlawumbe ngikulayishe ebhentshini, awusaphasiphethi kwipolitiki, kuyale. Kodwa siyabonga kwi-MK ukuthi isidemonstrate-ele amandla ayo ukuthi ekugcineni ikithatha istand ime, cause manje ibuya ngazuthi isiwumlotha nje manje, sekulibele kubuka lo ukuthi kuyaxoshwana kunjani. Lokho ekwenzile namhlanje siyayibonga i-MK, siyayisalutha, sithi ayiqhubeke umkhonto ubagwazi. Akukuningi chief, ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu xa unamandla, siyabonga nje kakhulu xa unamandla. Andisi xa unamandla ubambe kamnandi umzila Andiso. General ziyahlupha. yo sana iwasingiphangele nabo namhlanje kuyilonto lapha imani ningarasi. Molweni General, kunjani? Siyaphila xa unamandla. Wena thi siyaphila. Mama. Ngikhuluma phezu yakho. Ha ithi ngizophinde nibuye General, Nkosi yami. Kulungile xa unamandla, kulungile. Makebo xa unamandla. Xesa Andiso. Nkunzi kahle General. Xa unamandla. Ngiyazakala kodwa. Kakhulu baba, kakhulu. Ngiyabonga. Greetings my comrade awukana kwi comment section. Yazo ucomrade Andisa noMesa basibulala ngokuthi asababoni, baspoiler ukuthi sizobathola bekhona ku live, and tell you what, and bangenza ngiphume ngisho na ku TikTok mina, because mangithi ngiyangena ku TikTok is either ngizothola wena comrade Koma, and wena ke General uya arrange ukuthi uzoba ne guest and then so discuss ngalolu suku, and ke into esuke izoba ngeweekend leyo ke, or ingeze kuba just now. So uthe khona ama issues engabe siya discuss, uyazi wa ventilate nje ke sibone ukuthi where are we going as a country, because vele live wow imbokode kaMisa noAndiso, it's all about the issues all around in South Africa and internationally. But anyway, angene kulokwa namhlanje comrades. I'm happy ukuthi MK took a stand, and even nalase bafa amaphoyisa bebecabanga ukuthi bazofika nje benze lento bayenza la parliament mebepusha iEFF lapha. Hayi bathola ukuthi awulula kanjalo lapha. Bagcine bediscussa nabo ama comrades. Umakebo kwalibona ifight la umakebo kwalibona ifight usisi loyana. Ngibonile elimi ngenhla lapha sethathe higher position. Yeah. Anyway, ngicabanga ukuthi we are in a moment like democracy sifele khona completely. Ayisahlonishwe democracy, and display yayo ayisekho, ifile ife kuma leaders uqobo lawo ngabe a leader community. Let's look at this. ANC kanjalo be GPU bebonke lapha. I-constituency yabo, I'm not sure ukuthi bayajabulela nleyanto leyana, ngoba oyijabulelayo must not only look ukuthi baqhubeka, but akabuka ukuthi i-democratic process iyahlonishwani. Especially uma ukhuluma nge-KZN, we have a history in KZN. La khona sinomlando ne-ANC ne-IFP. So mangabe uthinta izinto zase KZN, you need ukuthi ube clear in your mind ukuthi you are dealing with sensitive emotions, abantu abangathunukala na kanjani. Lama threats lawa asazoqhubeka awazukuyeka. And the worry is mawudila nabantu be-IP udila nabantu abacabanga ngendlela enobungozi rather than ube nento yokuthi bayakha. Because all they want is to be in power, no matter what. Lo 50 years, abenza ngalutho for abantu base KZN. Nothing. And ingeke futhi ubaba uNtuli ashintshe izinto right now, or ashintshe yena uqobo lwakhe.
eyiprima right now. Sebengazama ke but ke going forward njengoba usushilo and sibonile naleya member NFP ukuthi yenze njani. Well, we will see going forward. But surely one has to give either GPU or democracy because right now suppressor ama voices aphikisayo. And mangabe iphikisa EMK awuyona into wrong ukuthi akuyoku secret ballot. I-secret ballot iyona system vele ethi democracy mayenziwe ngayo uma kuzovotwa especially uma ngabe kunezinto Ngithi ngisabathangi ngithi ngisozakala. Yes Makebe uyezwakala baba. Oh sengibona nje sokuvela izinto eziningi nje. Anyway sengivala nje. Hayi asiqhubeke sibone sesibona idemocracy iyafa iyaphela and lezi eziphetheyo by the way angu-highlight lo comrades. Cupcake uthi le report ezobikhishwa uMadlanga nge-17 kaDisemba should not be public. Or uthi ngeke ibe public. And then noma ubuka imphumela yale nto kade sibona namhlanje esebuya lo speaker esezo announce ukuthi kuyaqhutsheka ka and abamileyo abazokubalwa kodwa abahleli abazobalwa. That tells you ukuthi there is an instruction ebekhona in that moment. Now you can see where we're going as a country. And remember, uCupcake usethatha South Africa wayibeka way-exposa exposela kubantu abanama interest at the same time bengafuni ukuthi kube nento enhle especially kube nenkululeko ezo benefita umuntu omnyama. I'm sure ni aware ukuthi kwenzakalane eSwaziland right now and nokuthi kwenzekane eLesotho. iAmerica is signing deals. We are under siege. Isifaka phakathi nalamazwe around thina. If singalungisi la kumele silungise khona singenzeka singabi nayo nje ne-resistance la South Africa sivele sikrashwe nje. uCupcake sengaqhamuka rise athi uzohlala for third term and avotelwe yi-GNU ngoba bayakwazi ukufixa benze into abayithandayo nemakethe zabo. Ngiyabonga comrades, let's hope ukuthi kuba khona ushintsho within 3 days. Sibe updated quickly kube khona into ezekayo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu xa unamandla Mageba. Siyabonga nje kakhulu. Asithembe ukuthi izoba khona. Andis usule mntana usungurandama. Angazi noma la izofaka wena la noma uzofaka abantu angazi. Hey madoda. Hayi lecho Jarakan. Imangbothi ifaka abantu mase ngecancel. Alrighty. Okay, ngena. Okay. Kodwa ndiyibona indicountela mina. Okay, anyway ithi ngiqhube ifake uVictor na ifake uVictor. Yes, go. Ndole. Okay. Anyway. Yeah, comrades, morning. Sendenda liba noba bendizawuthini ke Nkosi yami kodwa ke ndingatsho nje ngokufutshane nje ndithi into besiyibonisa eKZN today yi-reflection yendlela esiphethwe ngayo apha eSouth Africa South Africans including bonke phofu abantu beGNU indlela esiphethwe ngayo sithi sizama ukubonisa ukuthi guys asinifuni bona bayazifakisa kuthi. So I just hope nje wonke umuntu enanskeni eSouth Africa uyijongile lento yenzekayo because njengoba siyibona isenzeka eKZN na kwezinye provinces i9 iseza kuqhubeka inansike yenzeke. So ndithandile i-support eboniswe yi-EFF today and I hope nabantu balapha ku TikTok the TikTokers zelento zama-fighter zibonile ukuthi into ye-unity i-possible. Sibonile KZN ndawoni nje bonakala incinci kodwa sibonile today ukuthi i-unity it is possible and xa ngabe si-unite singakwazi ukuthi si-achieve izinto ezinantsileyo ezininzi. Yeah, ndi-proud ngelento nge-KZN i-province. Yo shem ndi-proud kakhulu because bayimele into yabo. I so wish nje namanye amaphondo angakwazi ukuthi avuke abone ukuthi guys
xa sithi into asiyifuni nyani simele sifane ne-KZN. Abantu base-KZN badelay ilentoza impilo zabo, abanye bancame neesenti zokugqibela kwii-groups endikuzo. Abantu bebefuna i-transport ukuthi bayofika ePietermaritzburg today. Bambile bayofika ngoba bayobonisa ukuthi guys, mna didn't vote for i-GNU. Wonke umuntu ebepha ezilentoza berepresenta nabengakhange bakwazi ukuthi babe khona. So I'm very proud shem ngabantu base-KZN. I wish nje one day wonke umuntu South Africans zizawuvuka zibone ukuthi guys akudlalwa. Xa sithi sidikiwe yilento ze-ANC for 30 years. Isidikile asayifuni mayiphume kuthi. Mayiphume ndiyavumela naye ulentoza uButchabelo xa ithi senziwe Popayi noNhlanhla uyatsho ukuthi i-misuse of power leya speaker wapha i-misuse of power. And guys iyabonisa ukuthi i-dictatorship sikwi-dictatorship state as we speak eSouth Africa. It doesn't matter ukuthi ilentoza i-stage okanye 11 okuyo ngelo xesha incinci kangakanani kodwa kusalayo uphila under i-dictatorship. So leyo nto if kuthiwa ilentoza South Africa yi-democratic country kumele ukuthi yenze exactly that. But now today usibonile ukuthi there's no democracy in South Africa. Imagine like guys mnindlela endibone ngayo leya nto andiboni kuvotiwe pha ngoba ndiva lo speaker mna ngoku apha egqibeleni sesithi abeme ngenyawo kusho ukuthi ba-against motion of no confidence, abahleli phansi bayayisupport. So angithi imimoya isasephezulu lapha yema kancane, imimoya pha isephezulu. So how to expect abantu ebekudala becula besilwa besithi guys sifuna i-secret ballot ukuthi bavele bahlale phansi nje all of a sudden. So that was not fair. Le ndlela kwenziwe ngayo ba ayikho fair. And okusalayo imajority yase-KZN yakhuluma ngelentoze ngo-2024 ngoMay yatsho yathi asiyifuni i-ANC ephondweni. So that's why everyone was so excited esazi ukuthi namhlanje KZN sibuya nayo. But ke ngaloo ndlela ekwenziwe ngayo. And then again uspeaker wakhona udlala ngomlilo, uyayazi ukuthi ezi parties zithu MK ise-KZN kakhulu phofu ne-motion of no confidence ye-Premier Senate yase-KZN. So i-IFP lentoza i-MKP again udlala ngempilo, udlala ngomlilo wapho ngomlilo ngoba kaloku abantu xa kungachitheka igazi kuzawublenywa abantu. Kuzawublenywa abantu ngoba nabazawulwa ikwangabantu abamnyama abalapha elentozeni ephondweni elinye. It's either omnye xa ungavotwanga kwilentozi kwi-favor yakhe or kungawinwanga kwi-favor yakhe uzawukwata enze something njalo. So but asitsho ukuthi into ezakwenzeka, siyazi ukuthi apha emkhontweni sihlala sishumayela into ethi high moral, high discipline. It doesn't matter guys, okusalayo uyeza 2029 sizophinde sibabonise. Today people lentoza are celebrating ukuthi indaba ye-secret ballot akhange iphumelele. But kwamanye amalanga xa sithi thina kuvotelwe emigqomeni abayisupport leyo abayisupport leyo nto ngoba kaloku sentsho ukuthi if bafuna ukuthi believe ekuthini ilentoza i-open ballot iyalentoza iyasebenza, why bengazuyivuma xa ngabe mhlawumbi kungathiwa ngosiyayilwela ukuthi sifuna ukuthi kuvotwe ngale ndlela, sifuna kuvotwe ngemiqomo. Kumele ukuthi iphinde isupportwe bonke abanezihlangu ezibajonge ebusweni, kumele ukuthi bayisupport again. Apha be-celebrate today xa ngabe ngomso sivuka sithi thina sifuna ukuthi makuvotwe ngama-Trump, kumele ukuthi bayisupport ngoba they believe kule nto zakwinto edibanise ne-open ballot. So asilindele ukuthi baphinde batshintshe. Kumele ukuthi abantu bafunde ukuthi bayeke bazi flip-floppers when something doesn't favor them, when something lentoza it doesn't favor ulentoza umkhonto wesizwe, everyone celebrates. Guys, this is about abantu abamnyama, this is about inhlupheko. Abantu bayogcwala pha elentozeni ePietermaritzburg today abasuka ngokuthi banemali, basuka ukuthi bayahlupheka, bayazibala inhlupheko zabo kulentoza zabo kwisigodi zabo ukuthi ayikho into ethini kodwa kudala sivote. So asayifuni ilentoza i-IFP, but abantu bacimba this is about lentoza uZuma. Guys, we need to wake up. Thank you, Major General. Siyabonga kakhulu Andiswa ukuthi contempt abayifunda abantu. Ungacabanga ukuthi into enzeke KZN uma umkhonto wesizwe ne-EFF bezama ukulwa belwela thina sonke. Ungacabanga ukuthi wena mawungali usafe. Yonke into eyenza le KZN nawe iyakuthinta.
ungacabanga ukuthi njengoba wena ungale uyi-DA noma uyi-EF noma uyi-IFP noma uyi-NC ucabanga ukuthi kuhamba kahle. Ungacabanga ukuthi lento esikhala ngayo wena uzoba right. Ungahleka nje umntana okwamanje, kodwa into ebuhlungu kakhulu ukuthi into ehlekayo ayikho ngoba ayikho into eshintshayo kuwe. Lapha ngakini ayikho into eshintshayo. Sikhuluma nawe namhlanje, kunabantu abangenawo uChristmas, kunabantu abaluza umsebenzi, kunabantu kuyimanje okunzima ngendlela emangalisayo, kodwa wena ubhizi nawe uyahleka uyajabula. Into ekujabulisa ayikho futhi. Kunabantu abangenamanzi kuyimanje, kunabantu abakazi ba-experience ukuvula umpompi bakhipha amanzi baphuza amanzi. Kunabantu bangabe beye emakhaya ngoDisemba nje beye emakhaya abangezwe ipaka emakhaya imoto zabo abazoyishiya emadrobheni ema-police station njengoba ngikhuluma nawe nje kuyimanje. Kunabantu abangakwazi ukungena ey'ndaweni zangasemakubo ngenxa yemigwaqo emibi njengoba ngikhuluma nawe kuyimanje. I-celebration yakho ayikunikezi lutho, ayikho iwini njengamanje oyitholile mntakamama. Alright, what? Ngiyaphila nami. Agnes. Yeah, I hope niyaphila. Adiyazi into enzeke namhlanje. Not but ufumane South Africa nesithi kukho democracy and then lento isehlelele today. Lento yenzekileyo babukhomo ngegama nje endizawuzamela political ndizawuthi iSouth Africa ine parliamentary dictatorship. Ayo democracy. Kubi ubona umuntu oyi-one ispeaker going against abantu bonke, not abantu bonke eParliament, going against i-political parties eziyi-2. Ezinye i-political parties zithule, so asizukwazi into yoba sithi siya-assume into abezawuthini owe-IFP abeyifuna i-secret vote, asizukwazi ukuthi siya-assume owe-ANC abeyifuna. Uspeaker uzenzele ngokwakhe watsho into yoba ndicinga into yoba i-voting mayenzwe ngehlobo. I-political parties, mamela ke babukhoma, xa kuthethi MKP akuthethi MK i-political party, aba bantu bathethela u-45% yabantu base-KZN. So ngu-speaker against the 45% yabantu base-KZN. Nanso ke i-problem endinayo neParlamente, and it's the same problem uGaddafi wayechilo wathi iParlamente ihambe ibe naloo nto, ngoba uzawufumana umuntu ozawuthi i-constitution sisithi sikwi-democracy, ithini i-democracy, ithi the majority rules. What is the majority? It is the 45% of the people abathi makubekho i-secret i-voting. Yena udecidile, and into embi babukhomo yazi and i-MKP izamile uyiveza into yoba apha besinemadlanga commission. Kwimadlanga commission uwitness D bambulala ngelo hlobo. If unayo ingqondo ezomuntu uyayazi into yoba sine problem ye-security in South Africa, sino witness ogqityobulawa esuka kwi-commission eveza izinto besenzeka. Sinabantu be-MK abas uspeaker uphuma kwakhe pha uzaphuma athini? Uzaphuma anika aba bantu i-security njoba esithi ba-secured, because umuntu o-secured there nguspeaker. Uspeaker is secured ngoba wenzwe lento ne-political analyst bezisithi into yoba if ingenzeka ingabad into yoba i-MKP ivote secret, because kukhona nabantu bazuma basekwi-ANC, kwafika noThoni Yengeni unabantu bakhe usuka kwi-ANC ngoku. So the handlers of i-KZN, i-DA ne-handlers e-ANC bayayazi into yoba izawuba bad loo nto. But babukhomo apha i-constitutional right yase-South Africa sithi i-vote yakho yi-secret. Ifika nini eParliament itshintsha njani ngoku kuthiwa i-vote yakho ayo-secret? Kuthiwa iveze. Like ifika njani eParliament kuthiwa now i-vote yakho ayiseyo secret, ivezeni so that we will be happy. There is
even if there are political parties, there is individualism within political parties. Babu Komo, after the national elections, do you think Udalimbofa bevoteli EFF? Do you think Ufloyd bevoteli EFF? Do you think Umacingwana bevoteli ANC? Do you think Ababe bevoteli ANC uTony Yengen? Because we see indlela abaclose ngayo kuZoom. Is it possible? So, Londo ichaza it is possible that siba nabo abantu abakuleader i-political parties but bakwazi uvotela ezinye i-political parties just because i-vote yabo yi-secret yabo. You understand? So, ukhuphi political party kushare kumuntu i-individualism. What if ku-MK kukho abantu bebefuna uvota against the motion of no confidence? Kutheni benganikwanga that chance? What if ku-IFP kukho abantu bebefuna uvota into yoba makaphume uNtuli? Why are we taking away the individualism in politics of South Africa? And again, Babu Komo, into yoba, when we are saying people shall govern, we didn't say the political parties. Abantu base KZN bathen 45% of abantu base KZN, not the political parties, not the political rhetorics, not amagwijo, not amatulo. Abantu on the ground, bathe bafuna uphathwa ngubani abantu base KZN. Bathe Mkhondo wesizwe lead us. Now, iphi democracy, xa nina ningabantu abangenamali nihlala nivote, nithi Mkhondo lead us, and the few elites will decide that you guys are not going to be led by Umkhonto provincially. So, I can't give into what is this Eastern Cape, Limpopo, Cape Town, and say we are filing a motion of no confidence. But hey, abantu base KZN, abebekhethe 45, they should be respected also. Now we can see that iParlamente, information yeParlamente yona, I understand how inqamala lo ingafuna ukuya pha. Information yeParlamente yona ayivumeli people to govern. Ivumela the elites and abantu abambalwa to govern. If he has that speaker had to assume that abantu bahleli phansi they are against. If ungathi makaveze iphepha right now kuthi aveze iphepha labantu abavote against emotion of no confidence liphi alikho because abantu khaba vote. And Londo ikwazi upasses. And uyabona lento bayiqalayo. Do you see lento bayiqalayo? It is it is bad for them because if you are putting us under the constitutional crisis of which after this thing that I have seen, after the formation of Umkhonto wesizwe, South Africa has been facing a constitutional crisis. It's either a constitutional court, one, it's either a parliament, two, now we province. Those who claim to be protecting the constitution are the ones, Babu Komo, who are putting the same constitution under a crisis. The same people who said, siyayithanda i-constitution ye-country are the same people ababeki constitution. But we do know that the people are not governing, especially the people of KZN. Ninelishwa nina, because those who voted Abe ANC, they are being led by ANC. Abe DA in Cape Town, they are being led by EDA. Nini abanelishwa kupa KZN, you will be led by EDA that you did not vote for. Ibambisene no 18% owe IFP bechula bechata, and ikasiyayazi IFP, it is not standing for the people. Zange yamana bantu from the times of apartheid abingazuqala namhlanje. One thing Babu Komo that is important, and izakwazi uyithetha ke kubindimi, even the speaker is not from KZN. Uyothatha izigqibo on behalf of the people of KZN engenganguye owase KZN. I don't care about waqala nini eParliament ngo 2016, but the speaker herself is not from KZN of that parliament. So wazi njani izinto ezifunwa ngabantu base KZN engengo wase KZN? How can he dictate izinto ezifunwa sisizwe sase KZN engenguye kwayena uspeaker eKZN? How are you led by someone ongengwase KZN athumele nini uyazazi izidingo zenu as people from KZN? Even though abavuyayo, ningavuya for now on, ningavuya for now, indondon.
uzawubuya and go against you and serve the masters. But umbuzo wami uyazi laphi into efunwa ngabantu base KZN umuntu ongwase KZN. How do we allow that thing in the politics of South Africa? So if we are saying, if we are having a government national and then we have a provincial, i-provincial ilidwa ngabantu be-province, u-national ulidwa zii-provinces zonke. Awukwazi uba nayo umuntu omnye i-KZN. Noba uSpeaker uhlala khona ayingwakhona khani uyojonga uSpeaker into bangwaphi bethuna uzalelwe phi. So ayingwakhona nam into bandingayohlala eKZN idecide unifake eParliament andizuba ngwase KZN. Kukho laa nto siyibizayo kwa-psychology sithi zii-forces of nature. In nature ubuvelaphi you will stand with what your people are standing for. Nobungathini. It forces you. If ukubone xa kuthiwa umzali emntwaneni wakhe will always be biased, in nature leyo. So in nature, if your people are like this, nawe uzawuba njalo njengaloo ndlela. If where you coming from kuvotela i-DA ungumlungu, noba use-KZN uzawuvotela i-DA because abelungu bavotela i-DA. So that is the problem we are having, Babu Komo. We are having a problem with a parliamentary dictatorship. We are having that problem. And you guys, maybe some of you are happy for it because it still works for you. I never liked it. No Gaddafi zange wayithanda. I think wayebona le nto izakwenzeka where one person decides to make a vote and decide what is right and what is wrong, and the majority needs to keep quiet, or they will be kicked out of parliament because he has a right, she has a right. Thank you, Babukom. Kakhulu mntakama, siyabonga nje kakhulu. Bafowethu iBetram la ayifuna ukukhuphuka lefona ngazi indaba. Iyehla futhi 16%. Ngicela bafowethu laba nje abakhona bathi nje 121212 ukuze ngikwazi ukuthi ngivale kwamanje ngiyokwazi ukuthi ngicharge ngizobuya ngo6 ngane zakwethu. Kabazela. Ngiyabonga ngani yakwethu. Sibone namhlanje sumphakathi waseNingizimu Afrika KZN sibone okunye namhlanje. But engifuna ukusho ukuthi uNontembeko Poison ngiyafisa ukwazi imvelaphi yakhe ukuthi wakuphi. Noma njoba kuza amaholide uyagoduka yena uyakwela kubo noma kwisifundazwe sakubo uzoshiya isifundazwe sethu esiqhathe ngalola hlobo. Kuzoba buhlungu ke lokho ngoba enginesiqiniseko sako ukuthi ngenze kube ngeweek bakuza amaholide uyagoduka uyakwela kubo then uzoshiya eKZN noma uzoshiya amaZulu ewaqhathile. Lokho angifuni ukubeka eceleni. Isislimazile ke lento ye-ANC ye-cadre deployment ngoba iyona esibekela namhlanje. Ngiphinde ngiqhubeke ngithi ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi if sithi umkhonto wesizwe ithe military organization kumele kuvele to defend the organization, on top of that to defend abantu base KZN, to defend ivoti labantu base KZN. Ngoba ngifuna uqamba manga uNontembeko Poison into ayenze namhlanje usibuyisele esimweni sa before 1994, and I can guarantee you sibuyela lapho ekuyomela amakhosi nesilo samaZulu ngayo yonke into ezokwenzeka eKZN after from now. I-accountability abayibuze kuDuma, bayibuze kuNtulu, bayibuze kuNontembeko Poison. Whatever igazi elizochitheka from now sibheke phambili ngoba kunomuntu omkhonto limele lapha oyilungu leParliament. And umuntu omkhonto ozokathinteke ngalama message abefundwa lapha anama thread. Umuntu omkhonto nje oyedwa ozokathinteke. Okubhlungu ngenkatha ihlale ema hostel
ama-hostel aqoqelene ndawonye okubhlungu nje lokho. So igazi lizochitheka as from now. Bathatha abantu ekumele libuze kubona uDuma, uNtulu noNtembeko Poison. On top of that, no commander obe commander lawa amaphoyisa ngani noma babizwa ngo-commander noma ngani, because I'm not sure ukuthi le yanto ebe lamaphoyisa bengena lapha abe authorized yi-province. So even now ayathinteka whatever lizosuka njengamanje KZN, because I can assure you ngeke sivuma ukuthi sibe nabantu bomkhonto abazothinteka as from now. And amakhosi nesilo samaZulu kumele lento eyenzeke lapha eParliament bangayiziba, sibafake indabeni zepolitiki, kodwa yizwe lesilo leli, yizwe lamakhosi. Laba abantu abavotele labantu abalapha basuke ezweni zamakhosi. Laba abantu abavotele laba abantu abalapha eParliament bonke baphethwe isilo samaZulu. And the ANC ilapha eParliament nge-secret ballot. Inkatha ilapho ukuzingene nje eParliament ithole lama-seat yawathola nge-secret ballot. Umkhonto ama-seat onawo eParliament, ama-percent onawo wawathola nge-secret ballot. Ivoti lali imfihlo. So akuzothi-ke mengabe sesifuna uku-exercise amalungelo abantu base-KZN bese kwenzeka ngalendlela ekwenzeke ngayo. Ngoba nje abantu ade beprotectwa lapha, beprotectwa iDA kuphela. Ngeke ngithi beprotecting inkatha, because mina can tell you kunabantu benkatha abangekho happy ngoNtuli, kunabantu beANC abangekho happy ngoNtuli, abangekho happy ngeDA. Labo bantu babekuphi amalungelo abo namhlanje? If uNontembeko Poison was 100% sure ukuthi as beyilamaqembu akwi-PGU babambene, why eyinqabile i-secret ballot? If ene sure ukuthi bonke njengoba belapha basupport uNtuli, why eyinqabile pho i-secret ballot? Siyavuma right, ni support uNtuli, yes, ni nonke, yes, siyavuma. Asiyeni kwi-secret ballot sikubona kunjalo ngembe, why ekunqabile lokho? Engicabanga ukuthi abameli bethu bazosikhandela icase right ekuzomela sisupport, but ngiyafisa ukumobilize into ethi uma ivula isitting ama comrade ethu kuyomela enze sure ukuthi from that day ayikho isitting eyohlala, kodwa icala lona silifake enkantolo, kodwa from that day ayikho isitting eyophinda ihlala. Okugcina noma okulandela okugcina, baze bakhumbula uNontembeko Poison noThami Ntuli noDuma ukuthi siyaya kuma local government, siyaya kuma local government. Kuma local government kobe sengasekona lokhu abalapha, ngoba ukunegotiate iprovince obese siqala kuma local government. Ngibonile ukuthi yonke into ade beyenza namhlanje bese bekhohliwe ikusasa, bebecabanga namhlanje kuphela. And ngifuna ukuku-add bafowethu, ngiyafisa as from today, ngiyafisa ngenhliziyo yami yonke, and wonke umuntu olalele lo live noma ngabe uwumkhonto, ngiyafisa ukuthi abantu be-EFF size singaphinde siphambane nabo. Ama-ground forces ze-EFF, ama-leaders ze-EFF size singaphinde siphambane nalaba bantu. Size singaphinde sixabane nabo bakhulume kabi ko live. Noma yiliphi iphutha bayolenza kuyomele silizibe siwumkhonto. Singalinge sithi ubani usenza ukuthi, ubani usenza ukuthi, because into abayitshengise namhlanje bame nathi baphula bayitshela ukuthi if bephula ama rules ama members abo ayomatana suspendwe, kodwa for the fact that bami nomkhonto, bami nabantu base KZN, for ngalokho kuphela ngiyafisa ukuthi abantu be-EFF as from today noma ngathiwa ubesixabene kangakanani nabo, but ngithi hayi ngeke ayilwe ngamadaka bakwethu nabantu be-EFF, because batshengise okunye namhlanje. Akuthanga ngoba sekusuka impi
baphuma bashiya balwile fight hands. So into abasitshengise namhlanje mina abantu be-EFF ngiyabasalutha and ngiyabahlonipha, and the leadership ye-EFF ngiyayihlonipha because ikhiphe i-mandate and bama nomkhondo, because emotion bifaka umkhondo bona bebe babili kuphela but bakwazile ukuma nathi. Ngalokho kukodwa bafowethu ngiyafisa ukuthi kungalinge kube khona ilungu lomkhondo noma ngabe sesiphambana noma ingayiphi indlela nabantu be-EFF, kodwa kungaze kufike la sothukana khona. And go live babo asingafike sigxeka abantu abaholi be-EFF. Ebenda abantu be-EFF mabefika go live bomkhondo bangafike bagxeke into yomkhondo, bangafika ongcono ba-advise ukuthi hayi thina mina ngi-advise ukuthi ningenza lokhu nalokhu. Nathi masifika go live babo makukhona la sibona khona singamadana si-advise but size singabagxeki, size singalwi nabo. Okugcina ngci amaphoyisa namhlanje adeclare iwar noma adeclare ubutha nabantu base KZN, and adeclare iwar nomkhonto wesizwe because ngokusemthethweni isibhama singene echamber kuma chambers. Ngiyafisa ukwazi ukuthi bazoyidefenda bathini if ukuthi siye enkantolo nale ya case umuntu okuyena ufaka amaphoyisa lapha, because kulabantu ekade belapha eParliament ila besebenzela khona office labo leli territory yabo la besebenzela khona, bebengeyona ingozi kumuntu and bebenga attack umuntu. Awakwazi angena amaphoyisa beyokhuza impi ngoba akekho beseshayiwe, akekho bephula umthetho, bebephula ama rules abo ngaphakathi bezodisciplinwa ngokwase Parliament. So angazi iphoyisa belingenaphi lapha ngoba whatever discipline is not to break i-constitution ye-country, ukubreak ama rules e-Parliament kade bezodisciplinwa ngokwase Parliament. So ngicabanga ukuthi iphoyisa liwumvikelo omthetho, musuphula umthetho bese liyawu enforcer lona lapho ukuthi bel-enforcer umuphi umthetho, because awukho umthetho obuphula lapha. Mhlambe lapha bengingaphulwa ama rules kuphela but not i-constitution, because bonke laba abantu abalapha bafundile bavikela i-constitution. So ngizobuya ku live wakho babukhomo ntambama but ngiyacela ukuthi sonke bafowethu aselishumayele lithi thina nabantu be-EFF cha noma ngabe bekunjani but ayilwe ngamadaka. Ngibone okunye namhlanje ngabo, ngibone ukukhula, ngibone i-unity esibe nabo iqala idonsa. Abashonga ukuthi thina so debate kuphela, ba debate benza konke ukulwa nathi. I submit. Ngiyabonga. So bonana ngo-6. Vela ayamahlamazi akho nami ngempela nami ma-fighters awunamandla. Siyabonga bafowethu indlela nje nisimele ngayo, indlela enilwe ngayo, asinibonanga nibaleka nishiya phakathi nendawo kodwa nikwazi ukuma nathi kwazi kwaba sekupheleni. Sibonge kakhulu i-EFF emile. Siyafisa ukuthi amamembe e-EFF nawo esithintanile nawo enhlizweni zabo bafowethu awakayibuke lento eyenzeke namhlanje, ayithathe ngento ezitebhi sokuqala se-unity between EFF nomkhonto wesizwe, ngoba kuyakhombisa ukuthi ikhona lento esilwayo thina nani A1 inkululeko yomuntu omnyama. Uma thina soba yi-2 sikwazana okusho ukuthi fune sikhohlwe into ekuthiwa inkululeko yomuntu omnyama. I-KZN today isikhombisile amamembe EFF ukuthi lento ayifunayo siyene phambili. Into eniyenze namhlanje ama-fighter nenze into bafowethu ewumlando omkhulu kakhulu kuthina amamember omkhonto wesizwe. Laba abanye bayikwaze ngowabo nganeza kwethu. Yabona namanje ngisasho ukuthi banga-celebrate ubankambelo baba lo mhlobo sami uSibiya ubankambelo. Hey ubankambelo uSibiya kodwa ubankambelo.
celebrate namhlanje uJomo Sibiya today anga celebrate athi labo bolile bomkhonto wesizwe sukhombisile bafowethu. Today iIFP neANC eKZN ila isikwaze khona ngowabo. Yabona iANC kwaZulu Natal yomela ikhale ngoDuma, ikhale ngoSpeaker ezama member abo, ngoba ibona abantu namhlanje abakhombisile ukuthi abanendaba nemajority umuntu omnyama. Mawuzophinde futhi ungene ku-YouTube uphinde uyobuka kahle, ubuke nje kahle, uzowabona amamembe eANC indlela ebeyithulile ngawo amanye awo akukhombisayo ukuthi lento eyenzakalayo awayithandi. Angifuni ukuthi amamembe eANC siwagwaze sonke siwatshe sonke, kodwa uDuma noSpeaker bayibulele ANC yakwaZulu Natal namhlanje. uDuma noSpeaker yomele ANC nje namhlanje ikhombe bona isole bona, noma ngathiwa bekuyini into ebekade beyifuna. Angithi vele bona bayi-ANC ekwi-GPU automatically lo NFP ukhombisile ukuchema nabo automatically ama-city abo kade so-41, ama-city e-MK ne-EFF kade u-39, okusho ukuthi vele beku-obvious ukuthi asivote phela ngokuyivote eliyimfihlo, ngoba vele nani baningi nathi sibone lapho yini le enisabayo. Abantu bakwaZulu Natal if bengayiboni lento enziwa yi-DA, okusho ukuthi inhlupheko yomuntu omnyama kufanele nje bayi-receive bahlale kuyo. Uma ukuthi use-against lento eliwa umkhonto wesizwe ne-EFF njengamanye kwaZulu Natal, okusho ukuthi usajabiswa leya nto leyana wena ufuna ngamanye amazwi usuze was-understand isimo ohleli kuso, leya comfort zone ye-poverty ohleli kuyo usuze wayi-understanda wathi cha no, angihlehli la, angisuki la, ngihleli la. Kodwa into emnandi ukuthi noma ngathiwa kwenzakalani eKZN usuka namhlanje, uSpeaker kumele azi ukuthi noma yini engenzeka eKZN iyowela ezandleni zakhe. uDuma futhi naye kumele azi futhi naye ukuthi noma yini engenzeka eKZN iyowela ezandleni zakhe. uNtuli futhi naye kumele azi futhi ukuthi noma yini engenzeka eKZN iyowela ezandleni zabo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi abelungu basuke bengekho. Siyabonga ama-fighter, siyabonga EFF, nikhombisile ubuqhawe namhlanje, sibona ubuqhawe nabantu enibathumile eParliamente basikhombisile namhlanje ukuthi abawona amagwala. Mabekhuluma ngento ukuthi siyifuna bayakwazi ukuma. Azange siwabona ama-fighter mangabe sekunjeyana siwabona ephuma esishiya sodwa, kodwa amenathi kwaze kwabe sekugcineni. Engikufisayo ukuthi engathi wonke ama-fighter, wonke ama-MK amahle singabumbana kanjani abafuthi even naku-national, engathi sibe singawufaka lo moya ukuthi mawuthinta i-EFF uthinta umkhonto wesizwe, mawuthinta umkhonto wesizwe uthinta i-EFF. Leya ngoma eculwa yi-ATM ethi mawuthinta i-ATM uthinta umkhonto wesizwe, siyafisa nathi as abamember umkhonto wesizwe sicule leya ngoma ukuthi mawuthinta i-EFF uthinta umkhonto wesizwe, nabo bathi mawuthinta umkhonto wesizwe uthinta i-EFF. Ngiyacela amamember e-EFF na umkhonto wesizwe, ake sikhuzaneni bafowethu manje, ake sikhuzaneni. Makukhona umuntu ogwaza emkhontweni we-EFF, siyacela ama-fighter amdonse semthambo, aqhawuna amandla, awume kancane, awuphume nje lapho. Makukhona futhi nangala futhi womkhonto ufuna ngala wayikhomba ngala, ngiyafisa abafowethu nakhona futhi ukuthi nakhona futhi hey maqhawuna amandla, awuphume nje lapho. Today EFF asikwazi bafowethu unganincomi, asikwazi bafowethu unganiphakamisa ukuthi into today eniyenzile bafowethu namhlanje inkulu kakhulu kubantu bakwaZulu Natal. Sibonge kakhulu nakuMr Malema ukuthi athembe ama-comrade akhe awathumele eParliamente. Siyakubonga kakhulu, uthumela abantu abamaqhawe, abantu abakwaziyo ukuma entweni yabo, asikwazi ungababongi. Into emnandi kakhulu ukuthi yonke into eyenzeke namhlanje, yonke into eyenzeke namhlanje ikhombise iSouth Africa yonke. Akekho umuntu ongama athi akabonanga.
namhlanje mfowethu uma ukuthi inkululeko umuntu omnyama uyithandi le nto ngayi-enjoy uyihleke kodwa umlungu uyajabula umlungu uyajabula kuyoze kube yinini siyithulo silapha elungu xa unamandla sihle ngizovala ngawe lele xa unamandla ngizobuya futhi ngo-6 sihle yes baba uyezwakala baba Hayi, ngizoba mafuphi njengoba ubusushila indaba yesikhathi. Hayi namhlanje hayi konke nje kube kwathi bha vele kade ke ngakubona mina. Into ebhlungu ke ukuthi njengoba kuhlale kushiwo ukuthi MK we maintain discipline in all. But ke engingakusho namhlanje if uyi-soccer player ungena grounding you cannot always play fair game when you are playing with people who've got rough tackles. I think and ngicabanga ukuthi idemocracy yaphela ngesikhathi saMandela. Ngicabanga ukuthi kufika isikhathi nathi la ngeke ugwazwa lo mkhonto esuphethe ufakwa kuwena wena lokuvika ngehawu. Wena phethe uphethe lo mlokhuzana kodwa kuko konke abantu abasiqhathayo abelungu our enemy abelungu ba strategic basebenzisa abantu abamnyama nenhlupheko yabo. Bese wena uma uyi-weak uma ungaya nje ku-speaker sike si-check ama-statements akhe ikhona imali ayitholile loya muntu ngoba ubefuna ukuqeda nje assignment anikezwe yona ukuthi wena nayo imali yenza show uduka kwenzeki. So nathi abantu abamnyama njengoba zimbili inhlangano umkhonto naye i-EFF abakwaziyo ukuthi bamele umuntu omnyama. So bonke nje laba abanye abanandaba. So it's all about money, it's all about power. So asike sishintsha ama-tactics manje inkantolo azisebenzeli because labantu laba abanezimali bathenga even ama-judge noma singathi siyifaka enkantolo will never win. So kufanele sibe strategic ke manje ukuthi ke African leaders are doing a coup manje yabo. I'm not promoting a coup but when you are unama-rough tackles kuzofika isikhathi abantu bakaZulu Natal niyazi ukuthi siqhamuka kiphi history kumanje they are very angry. Lo mama uma uthi khona igazi elichithekayo u-accountable. Abantu bayakwazi ukuzibamba but for not isikhathi eside. So le nto nje ibhlungu ezakalayo. So nathi ke nje singama MK vele hlala isithuka ngento esingezizanga siwa sinodlame senzani kodwa sikaze sikwenze lokho. Ngicabanga ukuthi sekufika isikhathi ke nathi ukuthi si retaliate yabo. Lokho abakushoyo ukuthi vele sibe yikona ngoba kusisebenzeli. Ngiyezwa abanye bathi saya kuma-elections nakhona bazowariga futhi basazoqhubeka lento. We need to take a stand ukuthi ke now we stand our ground njengoba debenzile nje namhlanje. Ngikaze ngacabanga ukuthi khona ke wakhuluma wathi ke kunama-masses ngaphandle. Imagine kuba thiwa lawo ma-masses asukela vela ngene eParliament bekuzokwenzakala. So people are angry. Sekufanele ukuthi ke manje we must rethink our strategy because it's not working for us. Abantu babamnyama bafakwe imali, they turn against us. So asize nenye plan manje ukuthi how we going to fight this. So that's my suggestion in all. Ngiyabonga kakhulu. Kakhulu khona amandla siyabonga kakhulu bafowethu ngizobuya ngo-6 maqhawa namandla ngizovala nje manje ngibuye ngokuthi ngikwazi ukucharger sikwazi sibuye ngo-6 kahle sixoxe kahle. Lele qhawa namandla ngiyaphila njani? Ngiyaphila nkokheli yami. Cha kwama kukuningi ke namhlanje umisa bekayihighlightile nje into bengifuna ukukhuluma ngazo ikakhulu nje lo mthetho abakhuluma ngawo wase legislature because ngibonile uspeaker lapha afuna ukudlala igame yaka legislature laws debate laws and afuna nje ukungena kuma laws amaningi but ke angikho lapho. Into engifuna ukuyisho nje manje nokubongisa umkhonto abantwana babukhoma namhlanje umkhonto kahle kahle kumele siubongise ngoba si demonstrateile izwe libuka umhlaba ubuka iKZN yonke ibuka ukuthi ngempela iKZN iphethwe ngenkani
ngoba abantu base KZN bashilo bathi bafuna umkhonto. Even now it's proven because we are doing by-election every month and we are taking those by-election every month. It's a true reflection of what people of what the people of KZN want. So asikwazi ukuyijika and asikwazi ukuyithemeleza siloku sithi inje babhizi bayidefine ngendlela abafuna ukuyidefine ngayo. Kodwa ke ya namhlanje nje ngisukuma nokuthi siubongela umkhonto, and I believe ukuthi this is a beginning of a good fight that we're gonna win one way or another. Babcom, ngiyabonga. Siyabonga kakhulu xa unamandla, siyabonga kakhulu bafowethu. Angivale bafowethu, ngizobuya ngo6 ngane zakwethu. Ngizafuna nje ukucharge nje kahle ukuze mangibuya ngibuye nebetri yami nayo, ngoba le phone yami ngasenza masivele ibetri nje ishone phansi ngane zakwethu. Into ebaluleke kakhulu ngane zakwethu ukuthi lempi sizoyinqoba. Lempi sizoyinqoba. Ukukhandeka kwe-GNU akukhandekanga ngokuthi yonke into yayihamba kahle. Yakhandeka i-GNU ngoba amandla e-ANC engasekho, amandla e-DA engasekho, amandla e-IFP engasekho. So uma vele ngiwa kukhonto ukubambelela, ngibambelela ngayo ngoba sengibabam kanje laba bantu. Ukubambana kwabo ukubambana kanje ayikho into abangama ngayo athi umuntu hayi sinamandla. Iqembu lakhe linawo amandla njengamanje. Lempi sizoyinqoba ngane zakwethu. Leyo ungalinge uze kwi-doubt, lempi le sizoyinqoba lempi le. Abona njengamanje akekho umuntu onga-celebrate le yanto ngaphandle kumuntu ke Mhlambeke okwenye province, yabona, ovele ongayifuni iKZN. Lo yanga-celebrate noma kanjani. Kodwa umuntu ose-KZN njengamanje akakwazi ukuyi-celebrate le yanto. Ngoba yonke into eyenzakalayo ayilimazi thina ezimkhonto wesizwe, ilimaza wonke umuntu okhona eKZN. No, hayi laba bangaphandle kweprovince abangayifuni KZN ya banga-celebrate bona kwabo lokho vele ayikho vele into enhle abayicabanga iKZN abayibona iKZN, asinankinga nabo lapho. Kodwa umuntu ose-KZN umuntu okhona eKZN ngeke ayi-celebrate le yanto, ngoba into ebuhlungu kakhulu ukuthi kunomuntu olambile, kunomuntu kuyimanje ongenawo amanzi, kunomuntu kuyimanje nje kunzima akakaza experience, especially indawo ze-IFP. Ngabe ngiya-understanda makuthiwa i-IFP mhlambe yona-ke ey'ndaweni zayo la khona-ke epile vele ukuthi lana nje siyinkathanka. Ngabe ngiya-understanda makuthiwa kulezo y'ndawo mhlambe lezo i-IFP mhlambe iyaphefoma kahle, but kulezo y'ndawo lezo kuwesi kakhulu. Bagcwele koThekwini begcwele khona, nangoDisemba khona baye emakhaya. Abanye babo zobe zinethe imvula, iy'moto zobe zingangeni. Abanye babo bazosuka lana bahambe baye emakhaya, bayishiye emakhaya, bayishiye emadrobheni akhona imoto, bayishiye emapolisi ngoba imoto ayingeni ekhaya. Abanye babo bazobe bengakwazi ukuvula umpompi ukuthi bathela awukho umpompi, kumele bahambe baye emfuleni bayokha amanzi la kuphuza khona inkomo khona kulezi ndawo ze-IFP. Abanye babo bakufuna ethu ophathi ikhandlela ngoba ugesi awukho. Njengoba sikhuluma nje kuDisemba babheke emakhaya, abanye bayobheka nalo experience leyo. Abanye babo uzowabona ku TikTok, hawu ngisemakhaya babona bethwele inkuni beyotheza. Hayi ngoba bethe ngoba betheza ugesi awukho. Hayi ngoba bekuthanda ukutheza, hayi ngoba ukuthi yingenxa ukuthi i-IFP le nto ayenzi kubo, abenzi lutho. But bangacabanga ukuthi lento yenzakalayo iyokwenza impilo zabo zibe lula. Lento ibhlungu kakhulu, hayi kancane ngane zabantu. Angicabangi ukuthi ukhona umuntu eKZN onga-enjoy ajabule a-celebrate le yanto. I-NFP njengamanje iyawudonsa ukhaphethe kumama lo wayo, automatically izofaka omunye umuntu phinde kuqale phansi, still iyafana lento. But kumele wena ke South Africa uvuke ubheke ukuthi sinayo yini South Africa democracy. Sinayo yini South Africa idemocracy, noma mhlambe nje thina sesithemba kakhulu abelungu. Abelungu njamanje bavuke KZN ngathi bavotela. Bonke bazi kahle ukuthi abavotelwanga. Mangase ngikubuza ukuthi yipi ward eyawinwa ilokhu eyawinwa i-IFP ngela ngade sivote. Yipi ward?
ayikho. Hamba uye emsinga wonke kwawina umkhonto wesizwe. But today i-IFP ingaclaima nje ukuthi emsinga we-IFP. Efayed i-MK yasha ukuthi yipi wadi ongayikhomba ukuthi kulo 18% yemanje yipi wadi IFP owawina khona ayikho. Hamba ubuza amaqembu la ubuza nabo ANC ukuthi yipi wadi ANC kwaZulu Natal owaphuma nayo owawina noma yipi VD na ke nje asishiye wadi yipi VD nje owawina kuyo ayikho. Zonke lezi ayinamba leziyana zababa noGlobe okusho ukuthi siphethwe abantu abangazange baze bathole lutho eKZN. Ngiyabezwa abanye bethi hayi umkhonto wesizwe phela uwinanga una 45%. No, hamba ubuze IFP ukuthi iliphi wadi abaliwina nge-29 zika May. Hamba ubuze ANC ukuthi iliphi wadi abaliwina. Sifuna ukwazi ukuthi iliphi wadi abaliwina. Iliphi wadi abaliwina. Lapha ya elokhunjeni qala manje ngizobuya ngo6 baqala manje ngizobuya ngo6 lapha ya indawo ambelila kuhambe indawo le esawina kuyo kweSomerville eMzumbe. Lapha eMzumbe bephethe ANC. I-ANC bizama ukufakela indlela abantu bayikhiphi ANC kwangena IFP. Stop lo nto le. Namanje sibuza umbuzo osimpuli. Bathi umphembu uyasebenza. Ubuza umbuzo osimpuli. Wenzeni umphembu? Mawuthi umphembu uyasebenza wenzani? Uyikupha sekwenzile. Awutholi konke lokho. Bafowethu asibuye ngo6 ngane zakwethu. Asibuye ngo6 bafowethu. Siqhubeke sihlalene sibone ukuthi siphela kuphi. Kodwa nje ungayizonda eKZN ngokwenzakalayo, unga-celebrate ngokwenzakalayo, kodwa wazi ukuthi nawe mntakama yakuzusinde. ISouth Africa yake iphinde ifine kuqala. Uma siyovuma lento le nawe mntakama la ukhona. Ngacabanga ukuthi usafe. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu. Asibone bafowethu ngo6 ntambama maqhawa namandla. Nisale kahle bafowethu.